Mahidehite Tuhan Yesus Kristus si pasalaponi rodi salelen diri. Amin. Aku ni saroha mahamu saludna sa pakilalaan akan nama golong roha di dohan nama si roha nasihat ulama balusunamu najat aloni najat pancahion aloni pancahion lama masu-masu mahamu ainai teanun muna do pasu-pasu ubahin natar jauh hamu. Ali Patuan Tuano Saputra Manunu Sarjana Teologi Kubabakit Jara Humurasi Maho Gabe Padika di Huria Kristen Batak Protestan Mandehite Goar di Bata Ama anak Doktor di Porbadia. Ale Roni Saputra Sianturi Sarjana Teologi Hupabakit Jala Hukurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan Mahite Goa ne Bata Ama anak Doktor di Porbadia. Di pasu-pasu, di patiu, di pagugui, jalan di togu-togu Tuhan sai mahoma hite-hite tol di Porbadia, mamulahon tohonan hapadita, asa gabe pagulana burjuho, nama pagwe di saleleng nileleng. Di patau de batama ho tuaka pulau ni maulahon na hombar tuhata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasalaponi rodi saleni lele. Amin.
Angge tupal maralasan pasaribu sarjana teologi. Hubabakit jala humurasi maho. Gabe padita di Kuria Kristen Batak Protestan. Mahite-hite boa di dewata ama anak dotodi korban. Tito Ananta Silalahi sarjana teologi. Hupabakit jala hukurasi maho. Gabe padita di Kuria Kristen Batak Protestan. Manjehite goar ni de bata anak doton di korban. Di pasukas, di Patini, di Patpurun, jala di togu tuhatai mahoma hite to di porbadia, manulahon tohonan hapat ditau. Asa gabe pamulana wujuho, makaguehon parhuin maninggal. Rodi saliling niling di patau de batama ho tu akar pulau ni manulahon na hombar Tuhatan mahite Tuhan Yesus Kristus si pasalaponi rodi saliling niling. Amin. Angge Joel Perlindungan Turnip SSI. Upabakit jala hukurasi maho. Gabe padita di Kuria Kristen Batak Protestan. Makite hite borni de Batak ama